वफात पत यमन 15 वरियन अमीन मोइन फरमावान मेरी हालत किसी जन कमिस इंसानस फटिस पे चीज बंद नास हकान डोर खोलित नास मेरी हालत यमन 15 वरियन यसी अली मर्तजा सिंध मजलूम Davaza Allah.
पन्निस हयातस मज उस पैगंबर सबन जमीन दितमुत बाग दितमुत कमिस पन्नि कोरि इब्बत मीरासन जनाब फातिमा ज़हरा खलीफोई खसा खलीफोई हुकूमत कर गोडनुक जुल्म कर जनाब ज़हरा बाग पर हकस जमीन पर हकस दस्तूर छु यस कब्जस मज जमीन आसी ब्याक गुरजन गई दावा यह सोन जमीन गवाह हमिस दरिस कर पेश इस दावा करान यस कब्जस मज जमीन अमिस गवाह अन यह असूल बदलो मोन चसी कब्जस मज जमीन गवाह चे कर पेश गवाह कर पेश चान कथ पे एतबार Zer gei Cenab-ı Zahra, geri bacın
Babas Resulü Kudaysınız abah kaba. Abah kaba amacının babasınız. Cenab-ı Zeynep Çalmakır. Hazreti Zeynep ayesini diye. Babın abah kaba gelsin amacın. Hazreti Zeynep Numan babas ummatuk akli nebi. Yemin Çalmakır Resulü Kudaysınız abah kaba. Yemin ihsas. Yemin de panel Yalçın Resulü Kudaysınız. Ya Cenab-ı Nikala. Yalçın Resulü Kudaysınız. Ye Ummiyet Aslı Fatıma Zahra. Yeni yortsayım Mescid-i Cenab-ı Zahra. Sunmuk Ustad şu patır bir. Ustad şu Fatıma Zahra. Yeni Ustad şu Hazreti Zahra. Yoksa ya Zahra çapkar. Düşünün aşçınız babasın diye bakar. Düşünün babasın diye bakar. Düşünün hükümet. Düşünün hükümet. Düşünün babasın diye bakar. Şunu yakıranıza zakir kamanan. Kavı Bahçayı İslam'dır. Dihan babu yakasız dihan. İstihadçı Hazreti Zahra, Fatih Müslüman için akıl ediyor. Ya anam da ya boğazan. Fatih Zahra için istihad, Müslüman için akıl ediyor. Gelin köy Cenab-ı Zahra, gelen Kur'ancı da şunu koru. I was being Salman Farsi. Salman Farsi was called Governor Khalifa. Jaldi bane us past Fatima Zahra. क्या यहाँ खर्चवन यहाँ के छापन उनके आजादारो जिन्होंने फातिमा ज़हरा पर कागज़ जिन्हें कागज़ पढ़ूं सुकागज़ Kazro